Gdje on? Pričam se skoro. I puna nas vode. Idemo sada. Posjetimo piramide. Šta je tako? Sad idemo unutra. Da vidimo. To svetsko čudo. Ljudi, vrva. Tu su. Tu smo. Ne mogu da verujem, znači, ovo je tako impresivno. Pogledajte sami. Pogledajte ovo čudo. Ovo, kako je impresivno. Ja još imam vreme, ja mi je ubolo samo tako. Pogledajte ovo. Znači, ono bez teksta. Comment, sir? No, thank you. Russian? No. Your Russian friend as well. Speaking English? Yes? Oh, okay. We are in the first panorama where you can see all the mountains. Okay. Nice. I upravo smo završili vožnju kočijama. Ne se lepo odvod nas na jedno super mjesto da smo uradili jedan shooting. Mogu vam reći, znači, iznenadilo mi je, još sam juče dobio informaciju da je juče u Kairu pala kiša. I onako kao, bili smo u fazonu kao, šta ćemo, kao hoćemo, nećemo, jer inače lepo, i danas je lepo vrijeme. I odlučili smo dođemo i na kraju se ispostavi, dobijemo privatni tur. Znači imamo jednog vodiča, jednog vozača, nas dvoje i obilazimo Kairo, znači privatan tur ljudi, što uopšte nije puno koštalo. Što da kažem, za razliku od, ne znam kako je inače ovdje, ali sad ovdje nije prepuno ljudi i stvarno je bilo lepo vrijeme za fotkanje i kažem jučer je pala kiša, tako da je danas nebo čisto, slike su odlične ispale,
a mi idemo znači dalje da vidimo, treba da idemo još do Sfingi. Nismo i ulazili u jednu piramidu, jer nam je vodič rekao da u suštini plaćate 400 egipatskih funti za ulazak u piramidu, gdje imate bukvalno jedan koridor dole i na kraju do koridora, znači bez nek prostorija 5x5, prazna prostorija, bez hieroglifa, bez ičega. Kaže, nije vredno para, bolje, kaže, odite, vozite kamilu ili tako nešto. Tako da to smo i uradili, poslušali smo ga, nismo otišli u ovu, uzeli smo kočije pa smo otišli na brdo jedno ovamo, evo ovamo, tamo, na brdo. Slikali smo se, slike su ispale fenomenalne, vidjet ćemo još kad dođemo kući i sad treba da idemo da vidimo Sfingu. Pa, do tad ubrzo se vidimo. Dakle, sve tri piramide su bile izgrađene jedno 2500 godina, pa i starije malo više, pre Hrista. I u suštini bila je to familijarna grobnica. Najveća od njih jeste ova Keopsova piramida, gdje dužinski prečnika, znači od jednog do drugog kraja 230 metara. Tokom vremena dosta je erodirala i ljudi iz okolnih mjesta su koristili materijal samo uz ovih piramida da bi gradili svoje kuće, tako da se njena površina preke za 9 metara smanjila i visina. Gore, kao što ako možete vidjeti, znači ona nije špicasta, ne gore ima kao platformu od 5 metara, 5 sa 5 sa 5. Barem tako tvrdi naš vodič. Ovo što nam je rekao. I pored ovih tri velikih nalaze se još i manje, iza kojih su bile posvećene ženama, to je ćerkama i sestrama i ženi. Tako da ovo je samo jedan prelep pogled, pogledajte, trenutno je baš. I da se radujemo ovo, ali moram da prikažemo ovdje. Treba malo da obrati pažnju na čistoću u vezi toga i u vezi ovoga. Ove lepe dane ostavljaju za sobom. Ali sve u svemu, ljudi, ne znam ko je bio, dosta vas se vjerovatno možda i bilo. Neki su bili, neki nisu. Ako planirate, dođite ovdje. Mislim, moja tople preporuke. Mi smo trenutno ovdje u novembru. Evo, juče je baš, kažem, pala kiša. Danas je onako sveže. Pitali smo našeg vodiča kad je prošli put, posljednji put u stvari pala kiša onda je. Rekao, pa prošle godine. Tako da, eto, imamo tu sreću da vidimo i ovu stranu, znači Kaira. Mogu da kažem znači, da nije toliko baš prebukirano kao što sam mislio da će biti. Vjerovatno možda zato što je novembar, ne znam. Ali ovo je stvarno samo vredi vidjeti u životu. Ko nije, tople preporuke. Preporučujemo vam posle, znači agenciju i sve preko koje smo ovo bukirali i šta sve tačno
što se tačno ulazi u cijenu koju naravno koju ćete platiti. Ovo ljudi stvarno znači nešto nevjerovatno. Imate mogućnost voženja kočijama, imate mogućnost voženja kamila, to je jahanje kamila, konja. Tako da izaberite sami. Они есть в отеле. He, što se tebi desilo? Vanessa? Jo, baš si in sad. Što ne bi? Šta ima veze? Pošto u nas je temperatura malo iznenadila danas, pa nisam morala da uzmem neke pantone pošto je hladno i čarape i trenutno pokušava neke nove modne stileve. Mogu da kažem da je dobro stoji. Procenite i sami. Procenite i sami. Sous le bois, il y a la pâte. On met le bois opposé protégé. On va ici. On a le TPS, peut-être des choses à régler durant la modification. Pardon? On n'a pas pris ça. No, عليكم. Take your time. Šljiva. Iznese naravno. Inače, naš vozač mi ispričao priču o tome kako su dosta dugo vremena vjerovali u to da kako u stvari je otpao nos svingi. Naime, tokom okupacije Napoleona na ovim prostorima, Napoleon je naredio svojim vojnicima da im vežba za meta, za vežbu za pucanje bude u stvari svingin nos, tako da kao verovali su do tad na taj način je nos uništen. Međutim, posle otkrića jednog papirusa na koji je pisao Herodon, on je napisao sve to da je kao posjetio Egipat, posjetio je piramide, posjetio svingu i dole ima na crtežu nacrtao je 3 piramide i svingu koja je bila bez nosa. Tako da, znači, momentalno čim je to otkriveno, odbacili su znači, tu mogućnost da u stvari Napoleon bio kriv zbog svinginog nosa. Znači da je i pre toga njen nos otpao. Tako da, ne znam, možda vi znate neku drugu priču, stavite u komentarima. Ali od tada, uživajte. Ovdje je trenutno velika gužva, uopšte nije mjesto za fotkanje, tako ja bih išao dole ipak. Ići ćemo dole da vidimo, da možemo putimo neko lepo mjesto.